Bupati Badung Nyoman Giri Prasta ngideh pelih suut ngupload video ngajain mejalan owa jenis siamang ane ubuine. Di video ne ane durasene 49 detik ento, Bupati Giri Prasta ngajak Mimi mepelalian di sisen kolami. Sing sangka-sangka postingannya ento liuman komentar uli netizen duga Selasa 14 September. Kanti artis ibu kota milu komen. Ni ulian owa siamang ento beburon ane lindungine teken pemerintahe. Artis ibu kota Sherina Munaf ngetarang aksi Bupati Giri Prasta ngubuhin beburon ane subek lindungin. Di komentarnya Sherina nulis, "Wild animal are not pet," utawi hewan liar bukan hewan peliharaan. Aryan Arifin ane dari vokalis band Seringai masih komen. Di akun Instagram @aparatmati ia nulis tagar "Wild animal are not pet" di kolom komentar video ini. Ada masih komentarnya uli Manuhara Odelia lewat akun Instagramnya @manodelia masih ngecek video ini pojok selem ento. Ulian liu ane ngetarang langsung postingannya ento hapuse duga Serabu 15 September. Video ini stonen hapuse ada video ane nyerahang owa siamang ke BKSDA Bali. Giri Prasta masih ngomong ngideh pelih. Kepala BKSDA Bali Agus Budi Santoso nyelasang, owa siamang ento mare umurnya 2 bulan. Beburone ini mulai kelindungin undang-undang yen habitatnya owa siamang keleben di Sumatera Barat. Setonden keleben harus man rehabilitasi di Kalawait, Sumatera Barat. Tim Bali Express ngelaporang.